Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje kandi bifurije ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 mu 2022. Ebola yageze mu mujyi wa Kampala. Ikirunga cya Nyiragongo cyongeye guteza inkeke. Gisenyi barasabwa kuba maso. Naho mu Burusiya abantu 8 bakekwaho kuba inyuma y'iturika ry'ikiraro cya Kongera bo bafashwe. Bayikaze muri aya makuru arambuye ngende Jean Dodier kandi nijabo tugiye kwahera mu kinyamakuru Kigali Today. Cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti Minicom yasubitse gutanga uruhushya ku bikorwa by'imikino y'amahirwe. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko isubitse gutanga uruhushya rwemerera abashaka kujya mu bikorwa by'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome washyize umukono kuri aya mabwiriza avuga ko aya makuru agenewe abantu bose ko gutanga uruhushya ku bikorwa by'imikino y'amahirwe bihagaritswe by'agateganyo guhera tariki ya 11 z'uku kwezi kuzageza hatanzwe andi mabwiriza mashya. Iri tangazo rivuga ko iki cyemezo kireba sosiyete zose zari zitegereje kubona uruhushya ku bikorwa by'imikino y'amahirwe zasabye Minicom abateganya gusaba uruhushya amwe n'abantu bose muri rusange. Mu Rwanda imikino y'amahirwe iri mu bwoko butanu burimo imikino ikorerwa ku mashini, iyo gutega, tombora, casino n'imikino yo kuri internet. Kuva imikino y'amahirwe yatangira mu Rwanda mu 2012 leta imaze guha uburenganzira bwo gukora ibigo 25 harimo tombora imwe ya Minisiteri ya Siporo n'ibindi bigo 24 by'abikorera. Ikinyamakuru Umuseke uyu munsi cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti ruswa iguranwa amanota, abarimu 2 ba kaminuza batawe muri yombi. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwafunze abarimu 2 ba kaminuza imwe mu zikorera mu Rwanda bakekwaho kwakira indonke kugira ngo batange amanota ku banyeshuri. RIB ivuga ko tariki ya 3 z'ukwa 10 yafashe uwitwa Sebeza Celestin w'imyaka 35 y'amavuko. Iperereza ry'ibanze rikaba rigaragaza ko yakiriye indonke ruswa y'amafaranga miliyoni 1,335 by'amafaranga y'u Rwanda. RIB ivuga ko ayo mafaranga yayakiriye mu bihe bitandukanye muri 2021 ayahawe n'abanyeshuri 24 biga muri kaminuza yigishamo. Undi witwa Bagaragaza François w'imyaka 47 nawe yatawe muri yombi. Yigisha muri kaminuza imwe na Sebeza, we yafashwe tariki ya 7 z'uku kwezi. Iperereza ry'ibanze ngo rigaragaza ko yakiriye indonke ya ruswa y'amafaranga asaga 450 y'u Rwanda. RIB ivuga ko uyu mwarimu amafaranga yahawe mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2021 atanzwe n'abanyeshuri 28 yigisha muri kaminuza. Dosiye y'abarimu yoherejwe mu bushinjacyaha. Umuvugizi w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda Dr. Murangira Thierry yibutsa abantu ko RIB itazihanganira uwakira cyangwa utanga ruswa, aboneraho kubasaba ubufatanye mu gutanga amakuru kugira ngo ruswa irandurwe. Gusaba no kwakira indonke ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryo mu 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Ruswa ni icyaha kidasaza, bivuze ko igihe cyose byazagaragarira ko ruswa yatanzwe cyangwa yakiriwe, icyo cyaha cyakurikiranwa hatitawe ku myaka ishize icyo cyaha gikozwe. Ikinyamakuru Bwiza uyu munsi cyanditse inkuru igira iti Inyaruguru umugabo yatemwe ibirenge azira kwiba imbuto y'ibirayi. Umugabo w'imyaka 34 y'amavuko witwa Habimana uzwi ku izina rya Bandeke utuye mu mudugudu wa Miko mu kagari ka Mariba mu murenge wa Rusenge y'akarere ka Nyaruguru yakubiswe bikomeye anatemwa ku birenge byombi ubwo yafatwaga ari kwiba imbuto y'ibirayi yariteye mu murima w'uwitwa Mukarwego Consolate. Abaturage bo muri uyu mudugudu ntibavuga rumwe ku waba yakubise Habimana. Bamwe bavuga ko yakubiswe n'irondo ry'umudugudu, abandi bakavuga ko yakubiswe na ba nyir'umurima bamufatiye mu cyuho. Pascal niyo mugenga umukuru w'umudugudu wa Miko yavuze ko yatabajwe na ba nyir'umurima hagana saa 9 z'ijoro. Yahagera agasanga umuntu yakubiswe bikomeye akabategeka kumujyana kwa muganga. Umudugudu niyo mugenga yongeyeho ko Habimana yari afite umufuka n'ikijerekani yashyiragamo ibirayi amaze kubitaburura mu murima, ngo nta mico mibi yo kwiba yari asanzwe azwiho. Hari abandi baturage ariko bavuga ko yakubiswe n'irondo ry'umudugudu wa Miko kubera ko ubujura bw'imbuto y'ibirayi biteye mu murima bumaze iminsi bivugwa muri aka gace gaherutse gukorwa mu materasi y'indinganire. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusenge Umuhoza Josephine yemeje ko uyu mugabo yakomerekejwe ari kwiba imbuto y'ibirayi, gusa asaba abaturage kutihanira. Uyu wakomeretse yajyanywe n'imbangukiragutabara bukeye mu masaa 4 z'igitondo, akuka kari kataramushiramo. Hari amafoto iki kinyamakuru gifite kitigeze kigaragaza y'uyu Habimana arambaraye mu murima, iruhande rwe hari jerekani y'ubururu iciye, bivugwa ko ari yashyiragamo imbuto y'ibirayi iyo yabaga amaze kubyiba.
agaragara avirirana cyane ku birenge byombi byatemwe mu buryo bukomeye. BBC yanditse inkuru ifite umutwe ugira uti Felicien Kabuga urubanza rwe rwakomeje atari mu rukiko, umwunganizi we ahata ibibazo abamushinja. Urubanza rwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi rwakomeje kuri uyu wa gatatu Irahe mu Buholandi mu rugereko rwasigaye ruca imanza zitarangijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rukomeza aho adahari. Iburanisha ry'uyu munsi ryibanze ku kubaza ibibazo umutangabuhamya ushinja Kabuga. Umunyamategeko Françoise Matt umwe mu bunganira Kabuga niwe wabajije ibibazo uwo mutangabuhamya, ariko ahita asaba ko iki cyiciro cy'iburanisha gishyirwa mu muhezo mu kwirinda ko umwirondoro w'uwo mutangabuhamya w'umugore wahava ushyirwa ku karubanda. Icyo cyifuzo cye cyemewe n'umucamanza Ian Bonomi uyoboye inteko y'abacamanza barimo kuburanisha uru rubanza. Mbere yaho umucamanza Bonomi yari yamenyesheje urukiko ko Kabuga yahisemo kutitabira iburanisha rya none ku mpamvu umucamanza atatangaje. Umutangabuhamya ushinja Kabuga yabajijwe ku gace ka Gatsata, avuga ko umuryango wari utuyemo abazwa kuvuga uko kari kameze, niba yavuga ko kari gatuwe n'abatutsi benshi kurusha utundi two muri Kigali, avuga ko kari hafi cyane y'umujyi kandi ko kari kazwi cyane, ariko ko atavuga ko kari gatuwe n'abatutsi benshi kurusha utundi. Yanavuze ko kuri radio televiziyo RTLM hatangazwaga ibitari ukuri, ko se yahaga amahugurwa akanafasha abantu kujya mu gisirikare cy'inkotanyi. Yanabajijwe ku gisa no kwivuguruza kuri umwe mu bo bari baturanye uvugwa ko yitwa Pole Pole wagiye mu nkotanyi hanze y'u Rwanda hagati ya 1992 n'93 mu gihe mu nyandiko y'ubuhamya bwe avuga ko yagiye mu kwezi kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu ku'94. Yavuze ko ibyo kujya mu nkotanyi ari byatangazwaga na RTLM, icyaza ari uko uwo muntu yari yaravuye aho bari batuye, ariko ko bishoboka ko atari yarambutse umupaka, ko ashobora kuba yarakoranaga n'inkotanyi ari mu gihugu. Yabajijwe niba hari abantu babaga aho bari batuye bakoranaga n'inkotanyi, ati ibyo ntabwo mbizi, gusa avuga ko cyari igihe cy'umutekano muke ku buryo hari ubwo abantu batararaga mu ngo zabo, ikindi gihe nabwo bakirirwa ahandi bakaza baje kuryama. Yabajijwe kandi ku mirwano avuga ko yigeze kuba atari rimwe mbere y'umwaka w'1994 hagati y'interahamwe n'abasirikare ba FPR mu ishyamba ryari riri mu rugendo rw'iminota 10 n'amaguru avuye mu gace yari atuyemo ko mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Kigali. Nebye aho hantu hari intera y'ibirometero uvuye aho inkotanyi zari zicumbitse mu nyubako izwi nka CND ku Kimihurura. Yavuze ko iyo yari inzira inkotanyi zanyuragamo zivuye ku murindi wa Byumba kuzana inkwi zo gucana. Avuga ko yabwiwe ko iyo mirwano yabaye ari nijoro kandi ko amasasa abantu bayumvise mu bice bari barimo. Yasabwe niba yakwerekana ku ikarita ya Kigali aho CND yari iherereye, ati ndabona bingoye. Umunyamategeko Françoise Matt yongeye gusaba ko iburanisha rishyirwa mu muhezo kuko yiteguraga kubaza uwo mutangabuhamya ibibazo birimo n'umwirondoro wa se byashoboraga gutuma uwo mutangabuhamya amenyekana. Iburanisha ryongeye kuva mu muhezo ubwo umucamanza uyoboye iburanisha yavugaga ko urubanza rukomeza isaa 7 ku isaha yaho ari nayo yo mu Rwanda humvwa ubundi buhamya bushinja Kabuga. Urubanza rwa Kabuga rwatangiye kuburanishwa tariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa 9. Uyu mugabo w'imyaka 86 y'amavuko wahoze ari umwe mu banyemari bakomeye mu Rwanda yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa tariki ya 16 z'ukwezi kwa 5 2020. Hari nyuma y'imyaka irenga 20 yari ishize ashakishwa n'ubucamanza mpuzamahanga. Kabuga aregwa ibyaha bya jenoside wakaba yarabihakanye. Nabibabwiye mu gutangira ko Nyiragongo yongeye guteza inkeke abarima b'Igisenyi basabwa kuba maso. Ikigo gishinzwe ubushakashatsi kubirebana n'ibirunga cy'Igoma OVG cyasabye abanyekongo n'abatuye mu karere ka Rubavu kuba maso nyuma y'uko hari ibimenyetso cyabonye byerekana ko ikirunga cya Nyiragongo gishobora kongera kuruka. Ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko OVG yatanze iyi mpuruza nyuma y'amakuru yerekeye ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira yari maze iminsi ikusanya igendeye ku bikorwa bidasanzwe bikomeje kugaragara hafi y'ibi birunga byombi biherereye mu majyaruguru ya Goma na Gisenyi. Ibimenyetso kiriya kigo cyagendeyeho ni ibyagaragaye hagati y'itariki 2 n'iya 9 z'ukwezi gushize. Muri byo harimo imitingito mu minsi mike ishize yagaragaye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'ikiyaga cya Kivu, ubwiyongere bw'ubushyuhe ndetse n'ukwibumbira hamwe kwa gaze carbonique ituruka mu birunga yiyongereye ahantu hose mu duce twa Bugarura na Munigi. Iki kigo gishinzwe ubushakashatsi kubirebana n'ibirunga cy'Igoma cyavuze ko igipimo cy'impuruza yerekana imyitwarire y'ikirunga cya Nyiragongo kikiri mu ibara ry'umuhondo. Iyo ikirunga kiri kuruka gihinduka umutuku, gusa isaba abaturage barimo n'abanyagisenyi kuba maso. Kiriya kigo cyongeye gutanga umuburo nyuma y'umwaka umwe Nyiragongo irutse. Icyo giheruka ryayo ryo muri Gicurasi 2021 ryateje isenyuka ry'ibikorwa remezo bitandukanye birimo inzu z'abaturage ndetse n'imihanda, ndetse bamwe mu baturage ku ruhande rwa Kongo batakaza ubuzima. Ebola yageze mu mujyi wa Kampala. Icyorezo cya Ebola cyishe umuntu wa mbere mu mujyi wa Kampala muri Uganda.
Ibinyamakuru byo muri Uganda byatangaje ko iki cyorezo kimaze ukwezi giteye kimaze kwica abantu 19 muri 54 byamenyekanye ko bacyanduye. Amakuru avuga ko uwapfuye ari umugabo ushobora kuba yaranduye agahunga kato akigira i Kampala nk'uko Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ruth Acheng yabitangaje. Ntibyavugwaga ko muri Kampala haba hari Ebola, gusa nyuma yaho uyu mugabo apfiriye mu bitaro bya Kirudu byagaragaye ko iki cyorezo naho cyahageze. Dusoreza aya makuru mu gihugu cy'u Burusiya aho abantu 8 bakekwaho kuba inyuma y'iturika ry'ikiraro cya Crimea bafashwe. Inzego zishinzwe umutekano mu Burusiya zatangaje ko zataye muri yombi abaturage b'iki gihugu batatu, umunya-Ukraine umwe n'undi ukomoka muri Armenia, bakurikiranyweho uruhare mu iturika ridasanzwe ryangije ikiraro gihuza intara ya Crimea n'ibindi bice by'iki gihugu. Itabwa muri yombi ry'abagabo ryatangajwe n'urwego rushinzwe iperereza mu Burusiya FSB. Tariki ya 8 z'uku kwezi nibwo kuri iki kiraro haturikiye igisasu cyangiza igice kimwe cy'umuhanda ndetse gituma ikamyo yari ipakiye peteroli ifatwa n'inkongi y'umuriro. Umuyobozi mukuru wa FSB yavuze ko iri turika ryateguwe n'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko bataye muri yombi babigizemo uruhare kandi ko Uburusiya bwamaze gushyiraho uburyo bwo kwirinda igitero cyose Ukraine ishobora kugaba ku mujyi wa Moscow cyangwa indi mijyi yo mu Burusiya. Ukraine ntabwo iremeza ku mugaragaro ko ifite uruhare mu iturika ry'iki kiraro, ariko bamwe mu bayobozi ba Ukraine bishimiye iby'iri turika. Iki kiraro cyafunguwe na Perezida Putin mu 2018 kikaba cyari ikimenyetso cy'uko Crimea ari igice cy'Uburusiya. Uburusiya bukoresha icyo kiraro mu bwikorezi bw'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare bava mu Burusiya bajya mu majyepfo ya Ukraine. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, by'umwihariko abakunzi b'iyi gahunda y'amakuru aba yaranze umunsi, ndabashimiye ko mwarimu yakurikiye. Ngeni Jean Dodier Kanijabo, ndabararikira kureba n'izindi video ziri kuri uru rubuga. Kugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.